Vraćam se odmah. Ispričavam se zbog vašeg sakoa. Sada izgleda bolje. To je šala. Tebi je možda smiješno, ali vjeruj meni nije. Dobro, naći ću još vode. Ej, Bok, Bok, mene tražiš? ako si ti voda, onda da. Ne, ime mi je Vlatko Vodanov. Voda... Ozbiljno? Da, ne, zapravo zovem se Luis. A ti si putnica ili samo anđeo koji leti? A kako se ti zoveš? Violeta. I kuda ideš? Ne tako daleko, s obzirom da smo trenutno u avionu. Brzo se vraćam. U redu. Dobro. Da, shvaćam. Upravo radiš veliku grešku. Ha? Znaš li s kim si ti razgovarao? Što, s kim? Ne mogu ti reći, to je povjerljiva informacija, to je za tvoju sigurnost. Ako cijeniš svoj život, dečko, predlažem ti da počećeš. Ko ste vi? Recimo samo netko vrlo važan. Kao netko iz vlade? Pusti ju za svoju državu. Bićeš heroj. Da, gospodine, ha? Riješeno je. Evo me. Ti živiš u Buenos Airesu? Ne, čeka me moja djevojka, moram ići. Koja djevojka? Bok. Djevojka. Nešto nije u redu? Ne.